وقت هم بسیار نداریم نه که کوشش میکنیم که کوتاه‌تر براتون بفهمونیم معلومات بتیم. همیشه منظرت باید راه برم. از وقت زیاد نیست برای همون نمیتونیم که زیاد صحبت کنیم. خب دوستای عزیزم، درود عرض احترامات. امیدوارم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلندی نیز داشته باشین. من بسیار معذرت میخوام که دوی ما از زمین داخل بگیم ماشین فیر میشه و از بس که دیگر وقت کم است بگیم که وقت بیرحمی میکنه برای ما کمی میکنه. ما کمی دوستای عزیزم درود درباره موین صاحب خودت عیناً باید گوش کنی. در همین باره من صحبت میکنم، اگر هر جایی که اشتباه باشه یا که خطا باشه، البته سخنی من نیست، سخنی تاریخ است. امروز هم کمتر برمیگردیم در تاریخ، چون هر وقت ما دوی تعریف تفسیرش میخونیم. فلانی تبده، نشی تبده، دیگریشی تبده، سیمی تبده، چهارمی تبده، فلانیش از ما است، دیگر از ما است، دیگر اولیا بده، شیخ بده، حضرت بده، مولوی بده. خلاص بگیم که دوی ما همین فقط برای مردم مفتون کردن است. یعنی ما مفتونی تاریخ میخونیم، اصلش نمیخونیم. بیا صحبت میکنیم درباره بگیم اصل انسان هایی که منصب داشتند تا کدام عصر در تاجیکی بگیم عموما در آسیای میانه تا کدام عصر بردهداری بود و بگیم یعنی کنیزداری و یا که بگیم کلتورنتر کده بگیم هورداری بود، هورای زمانه، هورای دنیا، و تا کدام زمانه در خدی همین آسیای میانه و همین غلمانداری بود و غلمان ها داشتن. همون بچه های یاشی پیر نمیشیدگی غلمان های دنیا، غلمان های بهشت نه، البته که بهشت دنیا بگیم غلمان داره از غلمان هاشون. من بیشتر وقت همون تاریخی میزدگی رو هم چینوت میکنم که میگم که بیا یه بار اینجا واسی هر مونه تاریخ صحبت کنیم. میگم میگریزندم و تومیتن میگریزم. برای چی؟ برای اون که من در دست چیزهای تاریخی که دارم، یعنی کدام نمود شاهای اون زمان بچه باز بودن. یعنی همون بچه بازی الان داریم در افغانستان با یک طرز سکرتی بگیم خانه ها دا گوناگون جای ها دا موندگی است. اما تا کجا بچه بازی بگیم که در تا کدام عصر همین قدر آشکار بود، به حضور بود و هر انسان میتونست برای خودش غلمان دنیا بگیره و او را ببازونه و او را قطعش بگیم خواب خیز کنه. بگیم که یعنی این چیز تا کدام عصر آزاد بود. آیا بزرگ و شاعران ما و نویسندگان ما و انسان هایی که ما در تاریخ اولیا و شیخ یاد میکنیم، آیا اینا غلمان داشتن یا نداشتن؟ غلمانی دنیا را آیا چند غلمان داشتن؟ شاهایی که ما تعریف تفسیر میکنیم، دور زمان میزنیم، بزرگ بوده، علم رشد کرده، ساحه رشد کرده، دیگر رشد کرده، فرق نداره، ترک تازی برابر. آیا اینا غلمان بازی میکردن یا نمیکردن؟ یعنی پدافیل بدن یا نبدن؟ یعنی بچه بازی میکردن یا نمیکردن؟ خب همون بزرگانی که ما و شما اینقدر مینازیم و میفخریم و میجریم و بگیم خدامون میدرونیم، کلگیش پدافیل بدن، کلگیش غلمان داشتن، کلگیش یگانتش بیزدکس یعنی غلمان داشتن. اونو بگیم همون بچه باز بدن و از زنک دیده بیشتر در بچه حواس داشتن، قزیق داشتن و از آن جمله بچه بازی میکردن، یعنی بچه بازی میکردن. ما اصلا طرفین، یعنی که ما طرفای زندگی او را
мо намегем ягон ҷода, мо пинҳон мекунем. ва бачабозӣ, ғулмонбозӣ, яъне ғулмонбозӣ аз куҷо омад ва кадом вақт муддат омада омад дар Осиёи Миёна? Чӣ мардуми Форс, чӣ мардуми турк, то куҷо, кадом аср ва кадом замон ин чиз дохил шид дар мо? оё кадоме аз ин бора баротон ҳарф мезана? албатта ки кадоме баротон ҳарф намезана, барои он ки выгодна нест, яъне фоидаовар нест. ин чиз зиёни худша дора, ин чиз зарари худша дора. ғулмонбозиҳо, бигем бачабозиҳо ва ин чизҳоро маъмалӣ бигем ки пинҳон мекунанд. аммо тамоми ғулмонбозӣ бо ҳамон хафа нашед, бо дини ислом бо мо ворид шид ғулмонбозӣ, ғуломдорӣ, бардадорӣ ва ғулмонбозӣ, яъне ки ҳамин чиз бо дини ислом ҳамроҳи араб бигем ки ин чиз омад дохил шид дар Осиёи Миёна. дар Осиёи Миёна то асри 20 ғулмбозӣ вуҷуд дошт. яъне ки ҳамин бузургоне ки мо то асри 20 дорем, то асри 20, то ҳамин чапашавӣ империя русо омадан ҳамла кардан, чапа кардан, то ҳамун замон ҳар як мансабдор, бой, ана бигем ҳамун инсонҳои бигем доранда, яъне бача доштанд барои худшон, барои задану одиқ кардану куфтану суфтан. яъне ҳар як бигем ҳамон главарҳое ки чи дар масҷиду чи дар мадраса боша, бигем ки отидо бигем ки ғулмонҳои замона доштанд, мезаданд, бетуф қоқоқ зада мегаштагӣ, бигем чизо доштанд. ин ҳуҷҷат дора, ҳамаш ҳуҷҷат дора. ман барои ҳамун чанд қадар ора тинут кардам ки биёя яна бор ба таърифи тавсияшон ки синои мову, фалонии мову, дигари мову, нависандаи мову, шоири мову, дигари мову, дигари мов, ман ора зиндагиномаша мебировардам, нишон медодам. яъне мо шерша не, зиндагиномаша. и бародарам иҷа биё, диққат ки таърифи тавсия дорем. яъне чӣ замоно буд, замоно чӣ зиндагиҳо буд, чӣ корҳо мекардан, чӣ қадар шаби дароз бачаҳора бигем ки наша медодану мерақсонданд. то асри 20, то ҳамлаи рус, яъне ҳатто ки дар аморати Бухоро низ, дар амирдории ҳамин Бухоро низ, ин чиз бар ало 100% 100% бигем ки ғулмонбозӣ доштанд, яъне бачабозӣ, ҳурбозиву ғулмонбозӣ доштанд. гирифтани каниз, харидани инсон мисли як бигем тавар хариду фурӯш мешид. бозори инсонфурӯшӣ вуҷуд дошт, одаморо мебироварданд, мефурӯхтанд. бигем ягони хеле ҷои пинҳонӣ надошт. агар ту сум дорӣ, мерай барои хита бигем мефорад ғулмон мехарӣ, мефорад ҳур мехарӣ, яъне аз и дунёша, аз у дунёша не и дунёша, яъне мефорад бача мехарӣ, миёри бачабозиш мекунӣ, мефорад бигем ки духта мехарӣ, миёри барот каниз мекунӣ, бардашт мекунӣ, бе иҷозат бигем суф кардану куф кардану туф кардан иҷозатай каниза, яъне харидор кардагӣ, ту уро аз дигар одам харидагӣ. яъне ин чизо, яъне ин касофатиҳо, яъне ин бадбахтиҳо бигем ки дар мо, яъне дар ҳамон Осиёи Миёна вуҷуд дошт ин чиз. то асри 20, яъне ҳар инсони мансабдору, давлатдору, қозиву, суду, судияву ҳамун замони худаш, ҳама ино бача доштанд. ҳама ино вақте ки якҷо мешиштанд, ҷамъ мешида ба дастиян, ҳар ка бачаи худша миёрад.
ва дар уҷа бачаҳоро мерақсонанд ва бигем туфтелаву куфтелаву суфтелаш мекунанд. кадомеш ки ҳам мезананд куру фуру суф. баъд кадомеш ки маҳқул мешава зур мерақсаву зур мета, ура баъд ҳамуҷа савдо мекунанд, яъне ки мефурӯшанаш. марҳамат, ина кадомит агар спор каданед бигем ман ҳуҷҷатш қатъӣ исбот мекунам. агар хоҳед аки кам дар шармандаовартар аст ин чизо, ман ҳуҷҷатоша дар фейсбук мемонам. муҳр дора ҳуҷҷатоша, хеле гапи зиёдтӣ нест. муҳрош кади дар фейсбук мемонам. аз ҳамон ҳол аҳволи бигем ҳамон таърифу тавсияи торихе ки мо дорем аз ин чизо дар инҷа на танҳо бигем тоҷик, турку тозӣ ҳама ба ҳамин кор машғул буданд. бо омадани ҳамон бигем арабҳо, яъне ба худшон ҳамин традитсияра овардан. иҷозати худо буд ба ин чиз. каниз гирифтан, ғулом гирифтан ё бачабозӣ кардан. ин чиз иҷозат будам замони худишта. намедонам худо иҷозат дода боша, худошон иҷозат дода боша, яъне ин чиз бениҳоят калон буд. ин ҳами инсонҳо аз ҳамон бозинг ҳам бачабозо отаҳошона ҳам бобокалоношона хуб бозида ҳаром карда, момошонам бозида, баъд ёра ба якдигариш додагиянд. яъне ки дигар камтар калон мешид, риш мебировард, дигар намешид ура бигем баъд ура бигем ки сар медоданд. яъне аввал бачабозиш мекарданд, баъд аз ӯе ки аввал дар бозори бачабозиҳо савдо мешид, баъде ки риш бировард, калон шид, сини солаш дигар акин юдоб намешава, бо бачаҳои ёша истифода мекунад. баъд ин калоноша ҳамчун ғулом фурӯхтагӣ аст, ҳамчун ғулом тамом. бар дигар форад туфушки, форад суфушки, форад куфушки ва кораш фармон, чизе ки форад амра бикун. яъне барои шумо савол ва барои манам ҳамин савол бисёри қизиқ дорад. вақте ки бигем ҳамон рус саволи мо ганда мегем, бале рус барои ҳамон использовати худаш бигем ки мора якба бигем освободит кард. лекин воқеан аз як тараф бигирем, мо аз ҳамин аз як ғуломдории бигем маҷбурӣ ва қатлу куштору ғуломи гишна мо ба як ғуломи шикамсерӣ омадем расидем. мо воқеан ҳамун замоне будем аз як ғуломдорӣ ба як ғуломдории шикамсерӣ. мисол ғуломдорӣ мекардан, аммо шикамона сер кардан, светмон додан, овмон додан, бигем газмон додан, балинсамон кардан. мо бигем каме ҳамун ғуломдории мо чӣ шид, бигем ҳамун шароити ғуломо сабуктар шид. аз ғуломдории амурати худомон ё шоҳони худомон биромада мо ба ғуломдории бигем русо дохил шидем. аммо русо ғуломдории моро камтар қадр кардан. ғуломии моро бигем нон додан, ов додан, маошмон додан. мисол то асри 20 дар осиёи миёна маош гуфтани чиз набуд. дар тамоми давлатдориҳои шоҳотон, ҳамон империя ва императорои мову шумо турку тозиҳо, набуд ин чизо. маош гуфтани чиз набуд. яъне аз халқ мегирифтанд, халқда медоданд ягон чи, ҳичи набуд халқда. ҳамин хел бигем ки чиз буд, яъне ҳамон услуб буд. хоб бигем дӯстои азизам, оз ҳамҷа ман як чиза гуфтанӣ будам, бисёр масъалаи муҳимтар буд ҳаминҷа. ҳамин масъала аммо урусо дар рафта мондо. хулас да ёдам бия мегӯм. хулас дӯстои азизам, яъне ки имрӯз ҳамун қилиқҳои то асри 20 мо як каме дар афғонистон пинҳонӣ, баъзе байни қумандон, баъзе байни дигаро, ва мо боз механдем ба зидди ӯ ки шумо бачабоз ҳастена, гӯё ки мо ин кора кардагӣ нестем. мо ин кора бениҳоят васеъ кардагӣ ҳастем ва то ҳамин асри 20, яъне то 200 сол пеша бигем ки ин чиза мо бар алова бар ҳазур бигем ки аз афғонистонам дида бад, ё ки афғонистонам ҳози камкам гум шид, ҳам байни кругои чӣ дамон, яъне дигар чиёда гум шид. ин чизо буд. хоб
حدیث داره میگه اینا برادر حدیث داشته است برای برده و غلام گرفتن خلاص کنیزو را ما گفتم سوال برای شما اینقدر بگیم زده شدگی ها اینقدر برده ها اینقدر کنیزو اینقدر بانام همون بچه بازی ها بچه کجا شدن بعدی آزاد شدن یعنی عروس اومد این غلامداری را شکست همه را آزاد کرد کجا شدن اینو سوال کدامیتون گفتم میتونه یک ایده همین کونو همین بگیم که کنیز اینوش یک ایدهش بنام ازبک شدن تیز خدا اسیمیلیرت کردن داخل مردم ده تا که همون کنتگیش همون بردگیش بگیم که از برو از بای تیز ازبک شدن خب یک ایده اینو کجا شدن یک ایده اینو تیز تاجیک شدن ریسکا تاجیک شدن ما چون مجبور ریسکا ما تاجیکیم الحمدلله تاجیکیم بسم الله تاجیکیم اینو اگر ببینین همون خاراکتری کنتگی و شتاگی الان در بین همین مردم دیده میشوه یعنی که همون خیلی انسانی شتا را دیدین همین ورس شتاگی میکنه کو مرد است رفتارش حرام است کو شتاگی یعنی که عیناً همون بگیم که چیا هستن همون نسلی حرام است همون نسلی حرام هستن اینو الان دوران همون غجدی و چرکی بگیم که آماده ایستاده است تا این همین بگیم که الان هم دوره خون با خون ژنتیک است این میگذره این را هیچ که انکار کرده نمیتونه برای هماز دیگر کدام چی است من نمیتونم پال نیروز بگم من تاجیک گفته رفتم بگیرم کی میدونه مثال میگیریم هم خلاص اما انسان این همی خودت بگیم که برادر عزیز از همون نسل ها هستی یعنی که هموطنم برادر نیم هموطنم تو برای ما رسر 100 سال برادر نمیشه تو از همون بگیم که همون بابا کلونات ماها هم خیلی برده بدگی است یعنی برای چی؟ برای که فحش هستی فحش هستی بگیم من حجت دارم اگر خوی بابا ماما کلونات حجت شده فیسبوک مونم بگیم خودت بدرو بخون بعد همون حجتی که چخیل ماما تا برده میکردن بابا تا بگیم که غلمان میکردن میرقصوندن بعد میگرفتن تو تلاش میکردن شو بعد رقصیده بود کردن بعد دنبش هم میرقصوندن شوی دراز بابا تا برای همین دوستای عزیزم من برای چی میگفتم که باید ما دینکه طلب کنیم یعنی که باید ما باید مردم دینکه شو بگیریم باید معین کنیم که خلق تو کجا کدامیش فارس است کدامیش ترک است کدامیش بگیم همون غلمانزاده است کدامیش بگیم هورزاده است بگیم کدامیش همون بردزاده و رقاصه زاده ها است باید ما یه را براریم برای چی؟ برای که یک چیزی دیگر من براتون گفتنی هستم از حجت برادر محکمت میکنم تسلیش کمی بعد کو دایگرت سکدی یعنی خلاصی گپ ببینین دوستای عزیزم برای چی من گفتم که باید ما دینکه کنیم برای ما معین کنیم انسان ها را البته که من گفتنی نیستم مردم آسیای میانه یعنی فارس یا ترک اینو بگیم همش جزیره هستن یعنی در بای معنا نه اما در معنایی که آسیای میانه بسیار امیگراسیون زیاد گذروند بسیار امیگراسیون زیاد گذروند از همین سبب بگیم که امروزه دوای تاجیک میکردگی ها یا دوای ترک میکردگی ها نیست همه اینا ترک یا همه اینا تاجیک یا فارس نیستن اما بگیم که برالا میبروین میگن که نام تاجیک یا نام ترک یا نام بگیم قلق استفاده میبرن البته که این داخل داره به کل آسیای میانه که اینو اما امیگراسیون زیاد اثر گذراندیم یک چیز دومین چیزی که بگیم بسیار از گوناگون کشورها غلام آوردن فروختن میگم که تا عصر 20 این غلامیت بود
ҳуҷҷатош аст. То асри 20 ғуломӣ буд. То иним 200 сол пеш ғуломӣ буд. То омадани рус то асри 20 додари азизам ки барои ки хидат нашидӣ хита блок кунам бира дам бигӣ ҳамин одами пук бемаънӣ бемантиқ дар ҳолати гап зада истааст. Я бор гуфти гапта я бор навиштӣ ҳамин бардазодагита на ки ҷонта гардам бия биза бира як тараф истироҳат ки хидат барои ҳамин одами пука ман бисёр бад мебинам да. ҳамин як бор навишти хондам бира тамошо ки гӯш ки инами пук кардан мегирад да. Бардазода кишид инсон ҳам пук мешава бемаънӣ мешава бемантиқ мешава. барои ҳамо дӯстои азизам яъне мо бояд денка кунем ва бигем воқеан форси асил бигем хуни форсии асил бигем насли форсии асила ва бигем насли турки асила бояд мо ҷудо кунем. дар инҷа мо вақте ки дар ҳуҷҷатҳо бисёр аст ки ҳамин ғуломҳоро аз гуногун кишварҳо меовардан бигем ки савдо мекардан. яъне аз гуногун кишварҳо оварда дар савдо мегузоштанд ё ин ки мерафтан аз гуногун кишварҳо харидорӣ мекардан мегирифтан меомадан. яъне ки ӯ ки аст миллаташ чӣ буд. ӯ замоно ғуломо миллат ё намедонам насл надоштанд маълум набуд ӯ кӣ буд. аммо ҳамин бигем ки ҳар як бой ё ҳар як дорандаvu заминкору дигар хеле зиёд ғуломо доштанд ки аз дигар ҷо харида оварда буданд. аммо урус кулли инора озод кард. ҳамаи ҳамино касе тоҷик шид касе бигем узбек шид касе қазоқ шид касе қирғиз шид рафт. яъне резка дуруни одамода гуфти ҳамун русҳо ки растваритса шидан. яъне ино ки ҳастанд? даъво аз тоҷикӣ мекунанд, даъво аз қалғӣ мекунанд, даъво аз намедонам як узбекӣ мекунанд, даъво аз туркӣ ё даъво аз форсӣ мекунанд. дар асл ки аст ӯ? ки аст? хунша мегирӣ гуфти ҳамун гапҳо як ғуломи ким кадом кишвару ким кадом генетика дора ӯ. хоб яъне бобош ё бобокалонаш ура чикор кардан рафтан аз ким кадом византӣ аз ким куҷо ура аз ғуломбозор харидану оварданаш дари бигем аз ким куҷо овардану дариҷа иёра сахт мерасада хеле ҳолатда. яъне озод шидан резка даромадан рафтано генетикаша мегирӣ ким ки мебироя чӣ қадар ғуломоро аз кадом давлатҳо бигем ки овардан. яъне имрӯз ассимилировать шидан рафтан яъне даъво аз тоҷикият мекунанд. бовар ки баъзе ранги аз тоҷик мегам ман тоҷикам хафа нашем бародаро баъзта рангта ман нигоҳ мекунам ку баъзта ман рангта нигоҳ мекунам ҳамун чеҳрата аслан на дар турк монанд асти на дар тоҷик монанд асти. хер его знай ту кадом наслият асти худат кадом аслият асти. бибинед чӣ хел бигем ғуломзодаҳоро бибинед чӣ хел уже сар мекунанд дар омадана. чандта аккаунтҳо тайёр аст дар хеле ҳолат чандта аккаунтҳо тайёр аст. резка ҳамла мекунанд бояд бидроянд бояд гапа бигрезонанд. хулас дӯстои азизам ҳамватанои бениҳоят гиромим ана яъне хитон қазоват кунед. яъне хитон қазоват кунед ки ин ғуломҳо куҷо шиданд ва чаро мо имрӯз бояд бибезем ҳамун гандума бояд бигем айлак гузаронем ва бояд мо яъне ки пайдо кунем дару дурун кадом хуно даъво аз тоҷикият дора имрӯз киҳо ҳастанд ӯ
امروز آبروی تاجیک، ناموس فارس، آبروی فارس در جامعه جهان به طلبیدن، در جامعه جهان به رقصیدن رساندن همه را. اینا کیا هستن اینا ای کارا میکنن؟ چرا اینقدر اینا موسیقی را دوست میدارن؟ همین بگیم خصوصا امروزه با نام رهبر و با نام همون چیزا و دیگر همون کیا هستن اینا؟ کیا هستن؟ این بگیم که انگاتون دیگه همون اکاونت های این گی و ای و بی و کدگی زیادن آمدن میگیرن این انگاتون. اینه میو اینه میو اینه همینو. باور کنه دوستای عزیز، اگر خونوش بگی گنتیک بگی، اگر نه فارس باشه نه ترک باشه در روی ما توفک. امروز بین فارس و ترک هم اغوا دختستگی ها که اینمی دو تا انسان را اغوا بدازن بیناشون و بگیم دلش چیکار کنن؟ دلش یا خچون برقصن، ببازن، بدزدن، بگیم کیف صفا کنن، بگیم بزنین بین خطون ترک و تازی ها. امروز ترک و تازی بازی این پروست تک نیست از این بگیم از این بگیم که کنیز زاده ها این بهوده نشیده ایستاده است این ترک و تازی بازی ها. میفهمی نمیره؟ خب ما حجت دارم همشه از تاریخا کدام وقت بگیم که همچون نامی تاجیک شید، بگیم تو وقت چی بود، این تحقیر نیست. این بگیم که همون آهسته آهسته پخته شدنی یک ملت بود که مثال گیریم آهسته پخته شد. همچنان قلقم پیش از او بلاغ بود نامش، دیگر بود نامش، آهسته اومده پخته شده تا همون یک قلق رسیدن. یا که همچون بگیم ازبکم، همچون قزاقم، دیگر فرق نداره تا به یک نام آمده رسیدن، بگیم به یک همون خلاصه رسیدن وقت در کار میشوه که یعنی که این انسان ها بگیم که علیش شون، نیواز کنن، نام ایواز شوه، دیگر ایواز شوه تا اومده بگیم همچون تاجیک، همچون یک ملت شدن، همچون یک تاجیک شدن. بگیم که خیلی در اینجا دوستای عزیزم انا وقت گذشتگی است، وقت گذشت. فهمیدین؟ اوایی که یا دعوا میکنن که فلانی نوشته است ما تاجیک و ما تاجیکانیم، او زمانو داد نامی تاجیک نبود. ایره قبول کنین، ایره باید چوتکا یاسنا قبول کنین. نامی تاجیک نبود، چیزی که نیست او شاعر و نویسنده او را نمی نویسه. اینا پردلکا شدگیان، گفتی روسو بعدن اینا را پردل ود کردن. تازیک بود، تازی بود، بعد از اون تازیک بود. تازیک اگر خوین من حجتش در فیسبوک میمونم. خب بعدن ز گرفته شد و بگیم که ج ایلاوه شد، تاجیک شد. نمیشوه که در زمان ابوعلی ابن سینا تو در زمان فلانیت که نام تازی بود و او بگه که من تاجیکم. نه، او میگه من تازیکم، یعنی تازیک میگه خچه، نه تاجیک. این کلمه ج در عصر 20 ایلاوه شدگی کلمه هست. یعنی پیش از اینم بگیم که بعضی منطقه ها با مطابق لهجه، یعنی لهجه دا ز استفاده می بردن و منطقه های بودن که ج استفاده می بردن. این لهجه بود. میفهمید؟ امروز هم این لهجه های ما در تاجیکستان یا در ازبکستان در هر جا رویم، مثال ما یک تاش ما میگه، یک تاش من میگه، مثال میگیریم. یک تاش قلای میگه، یک تاش چخیل میگه، مثال میگیریم. عادی ترین چیز همو اونمو وای هوای ما داریم لهجه. این لهجوی بگیم در اصلش تازیک بود، اما لهجوی تاجیک گفته گپ میزدگی انسان ها بدن این چیز. از اون جمله بگیم ترکو دا
بیشتر ج استفاده میبردن همون ترکو. برای چی؟ برای اون که اودا از زیده ج آسانتر به جوق جلا جود، یعنی که ما ج که زیاد داریم از همین سبب ترکو دا بسیار جدا تاجیک نه تاجیک میگفتن، یعنی ج استفاده میبردن. این چیز بعدن اومده بگیم در عصر 20 افیچال نه وقتی ملت فرمی رود چید زکریپی چی دینم، یعنی پچت مهر زده شد تاجیک نه و تاجیک. و چیزی که وجود نداشت این چیز در زمانی اون نوشته هاتون او انسان ها نمیتونست که تاجیک بنویسه برای که این چیز وجود نداشت. این کلمه تاجیک نوشتنش ممکن است، اما اینایی که هستن اغوا اندازا پروست شما را تراوید میکنن، حقیقت شما دا نمیرسونن که برادرای عزیز مثال از کلمه تازی یعنی همون جدا شده و بعدن آمده تازی به تازی کشید، ما تازیکان بدیم، ما تازیک ها بدیم، بعدن آمده بگیم که لهجوی بود، کسی جه میگفت تاجیک میگفت، کسی تازیک میگفت، یعنی لهجوی بود. ما افیچال در عصر 20 همچون ملت پریزنوات شدیم با نام تاجیک. شما دا درست راز نمیرسونه متاسفانه. برای چی؟ برای تراوید کردن شما، احمق کردن شما، بگیم که جنگ دختن شما، اغوا دختن شما بسیار زور است. آجی میگن فلانی در شعرش گفتش من مرا ترکی نگو من تاجیکم. نه، او زمان دا کلمه تاجیک نبود. همین دروغه کمتر حوارتر کده بگیم، همین راست، همین هرچی حقش خوب است، نه اینکه شیطانی. و من هم میتونم موزی تعریف کنم دروغ بگم برای شما دا خوش آمدن. نه که من میگم که دوستای عزیزم در تعریف دروغ و شکروار رو باور نکنید، باور نکنید، اینا دروغ است. اصیلی چیزی که بگیم یک ملت از یک جا برآمده همچون یک فرمی رود میشوه، برای او وقت میشوه، برای او نمیدونم یک چیز در کار میشوه، برای او بگیم که آیسته آیسته او نام ایواز میشوه، با یک نامی بگیم فرمی توغری میگرفتگی میورانش، بعد او ملت بگیم پیدا میشوه. همچنان ملت قلق ما بگیم در عصر 4 ذکر شدگی است، نه که همچون قلق نیست. این بگیم ینگت آرام نمیشوه، اینا همون اینا آرام نمیشوه، اینا آمدن میگیرن، اینا را وظیفه شما است، بردازاده را وظیفه شما است. خلاص دوستای عزیزم، یعنی که عیناً بگیم که همین خیل آمدیم. بله امروز همچون تاجیک ملت وجود داره، اما دعواگری تاجیک نیست، خیلی زیاد است. اما اتنیکی که همین ملت، همین اتنیک همچون تاجیک بابا کلان و اجدادای اینا ساختند و آمدن به یک ملت رسیدن. امروز یک نامی تیار، یک ملتی تیار، یک گروه حشراتایی که غلامانی که از کیم که جا فروخته شده خریده شده آورده، بگیم امروز دعوا از تاجیکیت میکنن. میگم ما تاجیکم. اوس میبروی فحشی، فایشگی، بگیم فندکنی، فریب کردن، کیدت کردن، زنای ما را بگیم زنای سرزمین میبرن میفروشن در دیگر ملت ها. نیوژل یک انسان دعوا از تاجیکیت میکنه ای کار بکنه برای زنای کشور، برای در یک ملت دیگر فروشه همچو غلام. یعنی طبیعت اینا همین خیلی اسمو غلام فروشی، خرید فروشی انسان ها، غلام ها، انا بگیم یعنی که این در طبیعتشون هست. میفهمید؟ این در طبیعت اینو هست. برای همو ما اگر تو نمیترسی و اصیل هستی، فارس هستی، خونی فارسی داری،
аз ҳамон яке аз қабилаҳои форс ҳастӣ ки ва аҷдодони ту замон ба замон оҳиста ба оҳиста қадам ба қадам омадан як ном як миллат сохтан бо ном имрӯз дорад тоҷик аст, форсӣ аст. пас ту бояд ира сахт бигирӣ ки мо ДНК мегзарем, ҳамара ДНК мекунем ва ҳамара аслиятша маълум мекунем ки ё киё ҳастанд қатъи мо. кани он ғуломҳое ки бигем асри 20 халос шидан, урусо заданам машоҳо боё гирехтану ғуломо озод шидан. куҷо шидан он ғуломо? гуфтаги савол бояд шумода бештар боша, на ин ки манда. ман ҳар рӯз мегум ку ман чанд вақт мешава навор намекунам видео, дӯстои азизам, барои он ки ман бештар ба ҳамун таърих машғул мешавам, бисёр мекавам историяра. сабаб бояд ман бидонам оянда ин сарзамина бояд мо чӣ хел бисозем ки инаи фаҳшу фоҳишаҳо, инаи ғуломзодаҳо бо ном тоҷик, бо ном намедонам узбек, бо ном турк дигаро фардо бозам бигем ки иғвоандозо. бояд мо ёра бояд бидонем. бояд бидонем ёра. барои ҳамин дӯстои азизам, аз ДНК кардан натарсед. имрӯз Кавказ ё дигар ҷойҳо бигем дора баръало бигем ки ДНК мегзаронанд ин чизора. барои чӣ? барои фаҳмидан ки кӣ ҳастанд во, яъне предкашон аз куҷоҳо буд, кадом генетикада оно бигем қат кунам. тамом мубин соҳиб қат мекунам ҳозир. яъне кадом генетикаҳо ҳастанд, ҳатто ки аз ин чизо бигем кӯшиш карда истодан ки бигзаранд, яъне бигиранд, маълумот бигиранд. барои ҳамунам худи шумо даъвогар аз форс ҳастен, боварӣ дар худотон дорен ки насли форс ҳастен, пас ДНК кунед. кадоме ки аз ин чиз метарса ва мегреза, пас бидонен инаи боз омадан янгаи дигаритонам омад. пас бидонен ино насли каниз ҳастанд, ба худ боварӣ надоранд ва медонанд ки ҳамон мега ку сага қилиқш мега ку дар соҳибаш маълум аст. ман ин сагора ку аз қилиқошон медонам ки ино бардазода ҳастанд. ин сагҳоро ман аз қилиқш медонам. бояд ин чиза мо бикунем. ҳатман ман бовар кунен оянда дар паспортошон бояд ДНКш зада шава ки кадом қавм аст. бояд бигем ки мо ёра чӣ кор кунем бидонем. ина ин анготон беқарор мешаванд. вақте ки ман мебурам занакошон ку мебуроям, баъд мегӯянд ки ман наме чӣ кор мекунам. куҷо шиди касофата ман заблокировать кардам. мефаҳмед? занакош буромадааст, мега ки ман меринам дар даҳнат, мега марада грубо када мебахшен. ман гуфтам бале апа, баъди ман гап задан ман аз дурам бошем, шумо уже меринен. гуфтам дига чӣ кор мекунем? ин бардазодаҳоро занош меринанд, мардош ина. ана дӯстои азизам, бисёр ҷаҳони сипос ва ҳар инсоне ки форс аст, ҳар инсоне ки боварӣ аз худ дора ки насли форсӣ дора, ДНК бикунем. кадомит ки намебироем, баъд навора бигем ҷидо мекунем ва як тараф мегем иҷа биё Василӣ, ту значит бардазодаи. ҳатто ки ман баротон як совети дигартон метам, бовар кунед ин саломатитонам бисёр фоидаи хуб дора. зане ки мегирен ДНК кунен, баъд бигирен. ӯ тарафаш $80 мерава, $60 $80 аст. зане ки мегирен ДНК кунен. оянда ин фарзандои майю бигем як чиз дигар чиз, агар ҳамун кадом чизотон агар туғри бигира худи ҳамин ДНКда ва бигем ки ҳамун туғри нагира касал мешава зан. короче ҳамқа як чӣ дора. ҳатто ки зан мегирен ку занотон бигем ки занак ту оилаи ма шиданӣ ҳастӣ,
инай гандоно беаткас гандонӣ кардестанд. занак то илаи ма шиданӣ ҳастӣ? Бале, ма бояд бидонам ту кадом хуни, кадом рага пайвандӣ. Нашава ки бизана ягон ғуломзода бошӣ наслат. Биё иҷа. Бояд ма тара ДНК кунам. ДНК кунен бигирен. барои нами ман шумода инама қадар савед метам. боқӣ саломат бошен дӯстои азизам, сарбаланд бошен, қурбони чашмони сиётон ҳар яктатона. шояд бигем баъзеотон мара душман бидонен, бa'зеотон бигем ҳар як инсон чизи худша дорад. албатта ман медонам ки ҳар як инсоне ки амун хуни асили бигем форс аст. барои чӣ ман инра мегум? барои он ки як навори мара 10,000 20,000 инсонҳо бигем тамошо мекунад. 10-20,000 инсонҳо тамошо мекунад. шумо тасаввур кунед, як бигем ки 30 нафар 20 нафар ҳаромзода меброяд, мо комментҳои безебу ҳақорат, дашномо, даъни фаҳшу фоҳиша дора. 10-20 нафар аст. 10,000 нафар як стадион одам аст. агар ӯ биброя инқилоб мекунад. яъне 10,000 инсон меброяд, тамошо мекунад. ҳамун 10,000 камен намекунад. просто гӯш мекунад, барои худаш лозимиша мегирад, нолозимиша мепартояд. яъне ки 10,000 инсон. аммо як 30 инсоне аст, фаҳшу фоҳиша аст ки аммо доимо бигем фаҳшӣ мекунад. уно хунои ҳаром дошту ҳастанд. ҳар кадоми чизе ки мехоҳен аммо хел қабул кунед. касет мехоҳен дӯст, касет мехоҳен душман, ман ягон дар ин бора чӣ надорам. ӯ фикри шумо аст. ман фикри шуморо идора карда контрол карда наметавонам. ман соҳиби фикри шумо нестам. аммо мо ҳамватан ҳастем. вазифаи мову шумо дар ин ватан эҳтиром ва эътирофи якдигар ва сохтани ин ватан аст. ҳар яктаи мо бояд якдигарро эътироф кунем ва эҳтиром кунем. барои ҳамин ман мегӯям ки мо фирефтаи ғуломзодаҳо шидем рафтем. мо фирефтаи имрӯз бардазодаҳо шидем рафтем. мо фирефтаи имрӯз ҳамон бигем ки ғуломоне ки аз гуногун кишвар овардан, имрӯз номи тоҷик гирифтан, худошона тоҷик кардан, насли ҳамун ҳарромо имрӯз омадан сари қудрат остоста ба шайтонӣ. ино шайтон, дӯст, талбанда ҳамаи одата доранд. ҳамаи одата доранд. мефаҳмед? ино пули занам мехӯранд, беномусанд, изона мекашанд, номуси виҷдони мардӣ надоранд. барои пул любой чира мефурӯшанд. любой чира, диншам, имоншам, виҷдоншам фарқ надорад. пул боша тамом. миллатам, ватанам ҳамаро мефурӯшад. пул боша халос. барои ҳамо бояд мо инора бидонем, бояд мо инора биёвем. имрӯз ин имконият ҳаст. ДНК, яъне ки ҳар як инсона наслша маълум мекунад аст кадом насл аст. халос. ин тарафаш бигем ки ҳавор мешава, рушд мешава ва мо метонем дар ҳолат. агар мо натонем ира накунем, мо ватан сохта наметонем. ин ҳамин турку тозибозиҳо, инамиҳо ҳамашон бовар кунед берун аз иғво чизе нест. ман гуфта истодам, агар хоҳен ман торихи зиндагии ҳамон инсонҳоро баротон мемонам ки чӣ хел бачабоз буданд, чӣ хел бигем канизо доштанд, бигем чӣ рафторҳо доштанд. умуман образи ҳаёти ҳамон инсонҳо ҳам инам навиштаги торих ҳаст. ман баротон мемонам. марҳамат, агар хоҳен дар фейсбук баъд саротона меқапед. бачаи тари аст, бачаи тари буд. фарқ надора мегӯм чӣ шоҳони турк, чӣ шоҳони бигем ки худи шумо даводорем форс. баъд аз омадани бигем ислом, ино ҳамашон бигем ки муханнас буданд. муханнас яъне ки ҳамун бачарас буданд. баъзеҳошон бигем актива пазиф мегӯянд ку баъзеҳошон ба худошон бачаҳоро сар медоданд кайф кунанд. яъне бача доштанд, гареми бачаҳои ёш доштанд. бигем ӯро мерақсонданд ва ӯро мерасиданд. баъзеҳош мегӯям ку баъзеҳош буданд дар дуруношон ки боз ӯ бачаҳоро дар худшам истифода мебурд, яъне ки худашда мепаронд. яъне ки инаи намуд образи ҳаёт доштанд. ӯ ира бояд мо қабул кунем
این تاریخ است. خواهین میمونم در فیسبوک خطون بخونین، خطون ببینین نه بعد بگین که آه بچه بیس که ما کجا رقص بازی داریم و فلان و فلان و فلان. هر یک انسان حیاتی خودش زندگی کرده، گذشته است. خب تاریخ باید ما پولکا با پولکا مونده توغری کرده، این خیلی بد حشراتی بد کرده، یعنی که خیلی سختی بد بگیم مردم فناتیک نکنیم باید از این چیزو، یعنی فناتیزم نسازیم از این چیزو و ما هم خوب شه هم بچه هر چه بگیم که هم خیلی آدم بود هم خیلی کرده بود همین چیز بود باشه. چی ملت فارس داشت چی ملت ترک بود نمیدونم چی بود، چی فرق داره؟ او دیگه زنده شده نمیه، او را از خودش پرسون کنیم که کی اگر کدامش کی همون انسان ها امروز قبرستانشون باشه یگان مشکلی نداره، استخوانش میگیری دینکش میبروری، فارس بود ترک بود چا میکنی 4 تا تراکتوریست ای طرف 4 تا دیگه تراکتوریست ای طرف میبروین دعوایی که سینو از ما بوده اوش از ما بوده فلانیش از ما بوده ایش از ما بود است مرحمت نه قبرستانش است سامانی است نه قبرستانش است همون استخوانی لازمی که دینکه میته او هیچ وقت نمیپوسه مرحمت هوی که برا هوی که دینکش بگی سامانی کی بود؟ من تاریخ سامانی را اگر خواهی از بعضی منبع میمونم سامانی عرب بود، نسلش عرب بود، فارس نبودو. خلاص اگر میخواهی نمیره فهمیدن سامانیان یعنی که همون نسل هم قبیله هم گروه سامانیان نبودن فارس، عرب بودن، عرب اونا عربا بودن. میفهمی نمیره اگر خواهی نمیره اونا یگان دخالت به فارس نداشتن و فقط اومدن در زمین فارس دولت داری کردن، زبان فارسی قطعی فارسی اینای منگولا هم اومدن مغولا هم اومدن زبان فارسی قطعی دولت داری کردن، آخران منغیتا هم زبان فارسی قطعی دولت داری کردن. یا همه یا فارس بودن؟ نه فارس نبودن، یعنی یگان گرم خونی فارسی نداشتن. امروز شما هم رنگ ازبکو کدیستین دیگه کمون نیلن از ما است، منغیت هم از ما است، منگول هم از ما است، دیگر هم از ما است، فلان هم قلق هم از ما است، دیگر هم از ما است. شاید قلق یک قسم ازبک در داخل داره نه که یک قسم دیگهش در داخل نداره، او از نسل قلق نیستن، همه شما ما قلقی یا که دیگریش یا ما دیگریش. یعنی که این چیزا دوستای عزیزم درست درک کردن در کار است. با این 4 تا حرامزاده داده نشین، دروغای 4 حرامزاده داده نشین، اینو دروغ است. خطون بریم بخونین حوزی هم قدر اینترنتی هست که هر داکومنتی که میخونین مهر داشته باشه، یعنی کد داشته باشه. من در فیسبوک موندگی میابور که دوستای عزیز یعنی حجتایی که شما از تاریخ برای تاریخ میخواین بخونین اثبات داشته باشه، نه کداش باید باشه، مهرش باید باشه که همین داکومنت دیستریتیل نیست، یعنی بعدا نوشته شدگی نیست. مثل شیرا را تغییر دادن تاجیک داخل کردن در جای تاجیک داخل کردن، یعنی همین خیلی تغییر شده نباشه، مهر خودش باشه، زمان خودش، نوشته خودش باشه. زنده باشین دوستای عزیزم. ما هممون هموطن باور کنین تاجیکستان نه تنها انسانش برای ما حتی که همون حیواناش قدر داره. برای چی؟ برای امروز یک نوار موندم، یک اول ما هم جارا میرم ایسر نوار میکنم، یک جا را گذاشتم درونی لیس هست، راه هست، همین لولب یا لیس همون بگیم همون درونو پری خانه حولی و همون خانه دچه و خانه و دام و همه چیزا هست. همین قدر درخت ها شکسته خور رفته است، ریخته خور رفته است، بنزپیلا قطعی بریده کنده پرتفتگی هستن. ما اونجا را یک 2-3 بار گذاشتگیم ده، همین تا بگیم که همون خور رفته است، هیچ که کو چوشه نمیگیره، هیچ که در کار نیست. میدونیم برای چی؟ برای که نیاز با همون ندارند. امروز ما نیاز با گاو زندگی میکنیم، امروز ما نیاز باور کنین با علافی که کمتر غوث باشه ما آورده او را در میتیم که گرم شیم گفته. ما اینه احوال آمدیم. برای هم باید من تو باید این وطن بسازیم. تو به تنهایی ساخته نمیتونی، من به تنهایی ساخته نمیتونم. من تو باید این وطن بسازیم. من تو وای گفتیم، یعنی دیگر قوم و قبیله ها که در تاجیکستان هستند و من تو و دیگر قبیله ها یک جا شده،
як даст шида ин ватана метонем бисозем мисли намихел набоша агар дӯстои азизам инами шайтонода дода шида мегарде ки о инаира бубин зур гап мезане ира бубин инай пишти тоҷикора гирифта истодааст ира бубин инай душмани тоҷики аст мара шояд душман бидонед боша аммо ман ин суханое ки ман гуфтам ҳамаи ҳуҷҷат дорад яъне мутолиа кардам ҳуҷҷатҳош аст ва мемонам ҳуҷҷатҳоша баъд марҳамат хитон метонем тамошо кунем хитон метонем баъд бихонем ва қиинам нест яъне қиинам нест метонен интернета бизанен бигем амун ҳаёти амун чиётона амун бузургову гузаштаву шоҳотона ҳаётошона бикомем личный его жизнь бигем амун баъд источникҳо пайдо шидан мегира баъд амо устоста мерава дар асл ҳаёташ муҳрдорошда мерава ҳуҷҷатҳои муҳрдорода баъд аз он метавонӣ ки аз он муҳрдоро бигем ки бихонӣ ки чӣ аҳвол буд байни мардум фитна медозанд чи хел бале фитнара медозанд саломат бошед дӯстои азизам қурбони чашмотон то бигем ки падруд то ба дурудҳои дигар бояд мо днк кунем